Buka, apa lagi ini? Hemate nang bonong subot. Tini sapung bosono hamari khaitondi nini ko boi khlaichen kuplung khlait. Afanono mela hambai jeng borok moniso chini khlaimaro chini samung tauro nini bokolo naithokya masangge patong mano apterono chonno khoma khari. Muthangnai jisin meseng suisano. Pading kemno sang Bethel Baptist Youth Fellowship 25 years का मानी 1998 ni sini 2023 moitoni holona ang first lap pula kathani mumbai tabono bonang phioiro Aranukana Bethel Baptist Youth Fellowship 25 years Silver Jubilee Ropai Bisite 1998 Nisni 2023 Ebenezer Bebago Subrayung Chungno Subakha Date 3 तारीख 12/2023 inaugurated by Reverend Jonathan Tripura Secretary SBA asakna hangke programa pairanai sini Assistant Secretary Reverend Jonathan Tripura Sodri Suri pairan Suri nai habai nakona snam nai maya ganang apha kaitor nonui phurung kusang jora mela mela hambai tanla bises klai tini kaitor Bethel bisini tini yot bodol roni kaitor tini 25 bosor unnong mane din Silver Jubilee sing tawo o program klai thaintong kaitor
hambai kaito nang omahai seno program romoni bagai tini sini songsan district tini sakloi sikla ongsa kaito oboni bai tini drama suri kaito tini bethel bisini joto youth bodol surogno kaito tini sakloi জীবন কাইতর তিনি বুঝাইলা মানাতে কাইতর जों তিনি सक्रा बयस संजाखलाय काइतर जों प्रायखाय कंथाय प्रायखाय हिमथाय बेबागनो जों बुजिजाखनि खामाका काइतर अबलमायसे अनुपाते काइतर जों जत तनि रोंनातै निनि हानतै बारो पसति सामानातै তিনি सुद शिल्पा जुलिया काइतर तिना कामासनि जुबलि दं काइतर अबतै अबसन मल ब्रुम ब्रुम nung bai kerengai nini bising tei khai nono loboy nono kumoi kumoi man man atoi no jotong kan tongdi ini I silba juno muito kai man bising tei khai tei bar sakamanatei tei bar kusuti samanatei nung jotong kan tongdi I sekinsa surima jinbai tine subra Jisu Kristus mungbai apa kaiten surima sam amen hambai jeng sasa hablainai program tuh, program rasa deh, pokoknya kan boy. Hai, hai.